Kangpokpi District Bangkonai mai ke Gomofai Kailong Tuang Nojang Kipgen Memorial Playground ko tamai silana football pulubba mai video tai social media ko viral takanthe viral takamai video ko tai football pulub mai gan ko tai Matthew mai ma ko tamai silana lian kan tongai mi ko mai video tai karyang nai mai department roi kalam phujin khang mai tai heritage society tuang Twitter ko post sulo kan tongai football match tai village volunteer tong team kanai ka khaw warm up subam tongai komna mi video tai rai mesuna Instagram post ko social media influencer Kangpokpi District Bangko Bamai Nampi Romeo Hansong Rai post sukulo rai kan tongai empowering dreams to my ladun Bangko rai mai takan kadai kadoi ti ke kamung hai inpui naga youth organization akhani sanbat trust kanai kariuna February kathum kharai chanai ngan na takai kamai kamung tai dula nai none district Bangko nai mai puichi oktan tuang salokon ground khawngan lokan the kamong kautai inpui naga youth organization Bangkonai mai inpui youth club choi roi lamlu kajat aju tampalo kane kamong kahau mai timi kautai special contractor akhwan pan mai special contractor khani general secretary Navasi Union Manipur kanai roi kamong bampi akani sukhong sumegin suna guang kajau lo kane imbu na jang pungu takai kamai kamong kautai tali pulup mai akhiam adiang mai inpui jat tuang lamlu khani ponpiu ponrai le subject tuang kazat aju le lokane kamong tuang inkham mai time kautai director tribal affairs and hills government of Manipur hana ka mai IAS right kamong bampi khani social worker Merina Bariampan right sakhwang sumai gin suna kamong gwang kazaw lokane imbu na kamong kautai sakhwang sumai gin akhani bampi nun khang kai patni tilaw kane inpui naga youth organization hai inpui zato youth clubs ka goi tuang kapi sik me phom akhadre inpui zat hai kaniu tuang sabriak ponpiu nat nu khani lamlu khau inthuk na la mai naga mai zat akhadre gwang punim ai February ru nakanai lauthwan khong suruk khawrai tingjin khong suruk ngan na Chandel akhani Tengnopal district khau total shutdown supunite tuna kaw inda pakanthe India khani Myanmar tuang ramrai khau fencing rang khang su ba mai jang roi mi tuang ban hai su khange tuna sai naga mai roi nungai mok mai khani lungpo mai lam ki thu India khani Myanmar kanai ka khau lungba mai naga minunta mi tuang border fencing sulo pokaw ka tuak mai nai puni khani free movement regime hai loi kan puni the tu mai jang roi tuna sai India khani Myanmar tong government roi mi fighting la kan mai hai illegal immigrant non mi kandi kanai ka khau tatklu ba mai ta thing khang fencing ki siam khang sukan tongai kadai suna Manipur kholat lu nai kan mai tang roi mi tong fighting ha imbu na la thau kan tongai District Congress Committee Thobal roi leng lona Thobal District Bangkonai mai Assembly Constituency charuk kau kathan mai suna kapa lo kan mai Assembly Youth Congress tong office bearer non District Youth Congress tong office bearer non akhani Manipur Pradesh Youth Congress Committee tuang suna kathan kapa ka mai office bearer nun ko gwai ta riulau mai kamong asai district headquarter konai mai DCC office complex Thobal khau takai kan the Thobal district ko party khau kajaw mai nun roi gwang kajaw kan mai kamong khau tai khangabok kendra tong former MLA O Landoni DCC tuang president N Lokoi DMCC tuang former president A Sanatombi kani resukhong sumegin chuna kamong gwang kazaw lokane kamong tuang inthuk mai duan khau ex MLA O Landoni khani DYCC tuang district president Malem nganba yembem kazaw na kathan kapa kamay office bearer nun ta riulaw mai suna Congress party to moflar akhat tilaw kane kamong khau ex MLA O Landoni roisa kamay kyutho sabuan kagwai roi hu duan ka oni upanti khau cheng jai law ni mai nun the hai jang roi party khang katpat launa asai gongba mai sabuan kagwai ti hai ani riu chui law khang ka ge nai the kani sabuan nun kagwai pan roi Congress party hai kapum tan ti tan thau khang megwai re karam ran na bam diko tuna sabuan nun khau salaw kane Kumbi Higher Secondary School ground khau jang nai takai kan mai miyam ge nimit khau asai DC Bisnupur El Bikram gong kazaw launa kamung khau tai mai ka goi re ka haw melat aju king launa kamung gai na ngal lokan the
District Administration Bisnupur Roileng Launa Kumbi Assembly Constituency Bangkonai Mai Kumbi Higher Secondary School Ground Terakhong Khau Dula Nai Terakahauna Takai kan mai miyam ginamit kamong khau District Tuang Department Kagwai Khaurai Diallo staff kani bot 33 lan palauna mai kagwai ra kage nai me kagwai te department ka thui roi tan palau kane DC Bisnupur El Bikram Roy ration card CM HST card domicile certificate widow card labor card kani bye bye me card kazat aju ka siam kang masai ka singai na gwang ka jaw lo ka me khau in thui na tan palau khang ni salau kane cham ngan lo the